Dichim pos in nan kut kan hintlai chan na thong nge kul lenga Vaupi ni sha Zanlei Thawngchimnak kan thok chan Zanlei marat farm bol kasi Chin ram falam khopi chu thlanga chungshong an ka hnuwa hnu bik atang mi khala ya 268 battalion chu April ni saria an la kho chu ka dauna ka chun SSC World Cup ni nu lengak chia hliampu mi an hoile an sam tak na e Team Brotherhood le tangtri phu ni SSC chungter chan hi shong an tlai na kong CNO CNDF chimnak nol ngai salai timi chut ni achim aliam chia thong ni kulleli November ni kwa in falam khopi a kada usham kan thoki April ni saria kan la kho thong ni kulleli December thla voi khat thong ni kullenga February thla voi khat March thla chunga voi ni tin SSC ni kada bom dingin World Cup san ni leng an ratter nana in minung zale som nga shong chu khopi laklana kan tlai kho na Kala ya 268 battalion kada unaka SSC World Cup ni nu lengak chia hliampu mi som nga shong an sam tak ngai kan kut chunga an azam mi pol jong kan doi chu ama kau na kan tlei mi na zathi dik clearin chim ok a thari lo atu tianga chun minung zan hi shong kan tlei na kan ti lai chu tia salai timi chut ni chin world media a chim State Administration Council SSC ni falam khopi shambun khala ya 268 battalion an sunglau nak dinga van longin voi thong khat leng ka dau nak an to pina ka dau bom dingin SSC World Cup song an thla kau nana in CB World Cup le tangtri phuni lungdong lo te in ka dau nak pe zurin an kalpi cha falam khopi chu aning pen an lak kho chang Chin ram falam khopi kadauna ka te na ka mu I khopi aning pen ala to Team Brotherhood le twal chung sham tlai tang tri phu pol tu CNF ni achong lom na I an sina lom bia achim CB le twal chung sham tlai tang tri phu ni an kalpi mi operation CB a te nak nan mu I falam khopi aning pen nan la kho cha kadauna ka tel mi nan sa ten kanin chong lom na Myanmar rama SSC World Cup nol ngai nak thalo atlaw I Adik mi Federal Democracy ram kom sernak, chin ram ser siam nak, chin mi puni mate ko khan lai rel nak tling kan mu kho nak nga pe zulin ka deu nak etel chiao ding in, sham tlai phuvel te som kan indu kau na tia chin National Front CNF ni hin April ni sha chathan an chwa. Falam khopi ka deu na kong he petline CNO CNDF Vice President 1 Salailel Than Chuang Peter Thang ni chun Falam khopi ka dau na ka hintlang chung sham tlai phoni an kan tel pilau SSC World Cup ni sham shamin no ngai nak an lak nu pau do thlen nak ni ashin mi twal chung sham tlai phulong ni kan kalpi mi ka dau nak ase kumli ngak chia an ma pum pak ni ka dau nak an to nu a dir kap nak an umi maya akal mi an ve an nuwa dir kam tu an umi a maya akal mi an ve kumtam pi siam atlai changmi na ni siam nam le hermi dang dang an kan bom strategy le zong an kan chip na in ka dau nak tak taka chun kumli pesel chalong te an sikau te achim Chinram chaklai te dim peng sai jang khwa a ka dau nak lawin ni jan April ni kwa san swimbilam le khat shonga SSC ni van longin bom an thak ruanga nak in shaleng arok I ngak chia pathum talin twal chungmi paruk nun nak aliam tia tedim peng twal chungmi nani an chim zan similam hlei khat shonga SSC ni pound thong khat bom an thak I kumnga le kumsha talin twal chungmi paruk nun nak aliam nak in pasha leng arok I in thum chu acham di tia twal chungmi pakhat ni chin world media chim sai jang khwa SSC van long bom thak nak ruanga hin twal leng sang in kai liao mi TG swande sian kumnga lian ching sian nuam kum sha jong kim de piang kum hleili khamun van kum hlei sari nu ching sen don kum somli lepa pau siang kham kum somli le kum thum nun nak aliam lam atwar mi twal chungmi pakhat song kale miu sizunga an kalpi na in ahliam ma afa ngai cha ro chan na ka tuk lau te twal chungmi nani an chim Chinram thanglai min dat khopi pong phwe khwa SSC ni van longin ka dau nak an toi bom an thak ruanga pastor pakhat le komtling lawngak cha panhi talin twal chungmi paruk nun nak aliam kong min dat peng twal chungmi nani an chim
Nizan April ni kwa zan similan pariat le minute som li le pali a min dat peng phue khwa SSC ni ral tuk nak van long Zephyr in pound sanga bom an thak nu a zan similan pakwa shonga Zephyr cham chamin pound sanga bom an thak chan tia thei ase min dat copy pong phue khwa SSC ni van long in bom an thak e pastor se thanglengak cha pani telin chungkhar khatin minung panganun nak aliam liam atwar mi hi minung pasari shong an se Zupina AG biak intelin nak in sha shong arok tia min dat peng twal chung mi pakhat ni achim Sagai ram chen 1-2 peng nan khang khwa SSC ni van long in voi ni bom an thang ranga komtling laungak chia te telin twal chung mi kul ruk nun nak aliam kong colin info in trambau ngei pakhat ni achim Nizan April ni kwa chon no similam pathum shonga 1-2 peng nan khang khwa SSC ni ral tuk nak van long Zephyr in bom an thak Zanlei similan paruk shonga SSC ni nan khan khwa chun van long in bom an thak chan SSC van long bom thak ruanga chun nan khan khwa twal chung mi kul leruk nun nak aliam e minung kul lenga hliam an twar tia thei ase nan khan khwa van long ka deuh nak ruanga hin chodor telin nak in riat nan khan circle se chung chungi se boite nak in pakhat arok nan khan si sunga hin minung an umlo cha a thile hliam toran umlo tia twal chung mi nani an chim Sagai ram chen le kachin ram kul ram ri kata pengkom injo copy ka da unaka Azami Division 77 A Division Commander Brigadier General Ongtet U Telin SSC wal kabza som sari leng chu KIA PDF chang chi phuni an tlai na kongral lei thonglak nak shampe ni an chim Injo copy chunga a ummi anno big atang mi Japan lungkwa SSC wal kap sakhan chu April ni sari Zanlei KIA le PDF chang chi phu ni aning pin an lak nu a chuka munin Azami SSC wal kap za som sari leng chu twal chung sham tlai phu ni azan lila a an tlai kho chan na dia thei ase Japan lungkwa in Azami SSC wal kap pol chu kata peng chunga KIA le PDF chang chi phu ni an tlai kho chan na an za te minung za le som sari leng an si tia ra lai thonglak nak shampe ni an chim Injo copy to Division 77 Headquarters Shambut na copy pakhat ase aliam chia thongni kulleli August thla into thla April sar khat nak tiang thlariat leng an ka hnuwa KIA le PDF chang chi phuni copy chu aning pin an la kho Injo copy ka deuna ka hin KIA le PDF chang chi phuni SSC wal kap tam ngai an tlai na pina shiam nam jong tam ngai an lak tia thei ase Sham shamin no ngai nak ala tu SSC wal kap ashambok nak cha a twal chung sham tlai phun ha herak thok mi 1027 operation su teina kan hmu hlan lo lung rual te in kan kalpi changlai tia chaklai sham tlai unaw thumni bekam nak an to mi chu ni hin April ni kwa an than ni jan April ni kwa an than ni hin April ni shania to mi jakhan ram kol e dir kumslei ruklin nak cham tuak man nak programa Kukang ral kap MNDA le cha ai ral kap chien eleni lompi nak chathwan an kwat na e 1027 operation pezul in kalpi an tim kong an lang ter chaklei sham tlai phu unaw thumni an thok mi 1027 operation an a hin sham tlai phu dang paudo thlen nak in achwak mi sham tlai phu pol song ani tel e nol ngai nak chalo asham bong nak cha a acha big mi operation ahung ichwa 1027 operation so daw thlen naka atel mi pidi lakni an chaw hlan mi le dir kham mi se daw thlen nak muitin kan phan tiang kar kan hlang chi na lai chaklei sham tlai phu unaw thum chu har nak phun ki phe alam ki pin nan no nak an kan pek na in lungrual te in kan te kho chan atwa chun 1027 operation he te na kan hmu hlan lo fek te le lungrual te in unaw sinak thin lung he mai le pan in kar kan hlang lai tia bekam na kan ngai tia an than mia an lang ter SSC wal kap nol ngai nak chalo asham bong in Myanmar ram mi pi du mi adik mi ram khel ser kho nak dinga e chu Myanmar ram hun ke pa an jakhan ral kap ni pawdo thlen nak rian chu atakin betak tein an kalpi mi hi Myanmar ram mi pi cha thatho nak ase tia MNDA le CNLA ni an than mia an lang ter chi
man le ram chen man le khopia avoi ni tiang lin hit nak achhuak chan I twal chung mi thin phang thalawin an kong man le twal chung mi ni an chim ni zan April ni kwa zan similam pakwa le minute pasha le zan similam pasha le minute kol le kwa a man le khopia avoi ni tiang lin hit nak achhuak chan zan similam pasha le cheu shongi an hin mi chu a thai ngai tia thai ase zan similam pasha le cheu wi an ning chu afak tuk chu asilona in twal chung mi thin phangai an tia man le twal chung mi pakhat ni achim ni zan April ni kwa ni khat chunga fak tuk lawin voi nga tiang li a hnin I Zanlei a hnin mi chu man le khopi pong ho in a hnin zan similam pakwa le minute pasha in a hnin mi chu man le khopi ni tlak chak le meng sari shong a hoi I thazang thon ning 3.1 tiang a phan zan similam pasha le cheu shong I a hnin mi chu man le khopi ni tlak chak le menga shong a hoi I atha zang thon ning 3.6 asi tia SSC khwa chan sau nak sung ni an than March school le ret nia 7.7 tha zang in an hin milin hin achwa nuwa fak tuk lawin voi za le voi hlei ni tiang an hin chan tia SSC khwa chan sau nak sung ni an than mia an lang ter United Nations UN envoy Julie Bishop le SSC Foreign Minister Utan Sui chu Nizan April ni kwa Zanlei ne piroa ton berwa nak an ngei tia SSC ni thong an than Julie Bishop le Utan Sui chu Myanmar ram lin hin har tong min ha chan chwa nak le bom chan nak cha rian twan trading kong ani chei mai tia SSC ni an than nai ani chei mai chu ani chei mi chu declarein an lang ter lo UN Special Envoy chu rem de nak le ram khel kong chei mai ding in Myanmar rama atlong lai tia UN Secretary General Antonio Guterres ni April ni thoma khan achim lungre thei nakin akhat mi Myanmar ram mi pi cha a chan cha kho nak harian twa nak thalo ngol in ram khel thongtla pol thla ding le democracy achwa kho nak ha adik mi ram khel lam sul in rian twan ding in Secretary General ni nol nak atwa United Nations UN envoy Julie Bishop ni chun Myanmar ram boy nak choram kip ni ruwa piak ding minung hoi chung zon ruwa nak hebam nak alu kho nak nga trambaw ngai tu na ni lam on piak ding le bom chan nak rian atwan mi pol hum him ding in April ni khata khan nol nak atwa ve tutan kan Thawngchimnak chama vialin kan dong tar ri lai ndi lak chunga kanilom tuk shingshan thazinga thongpang thar he kani tong chan te na lai